Nitwa Izindi Muri ndigiye cyo kwana mu ndirimbo 10 zakunzwe cyane kuruta izindi mwaka wa 2023. Munyemerere dore ku mwanya 10 aho usanga ahita iwacu Bruce Melody indirimbo yitwa Azana yasutse ku itariki 14 z'ukwezi kwa 8 irebwa n'abarenga miliyoni 2,132 n'abantu basaga 209. Iyi ndirimbo yakozwe na producer Element. Ndaje turebera hamwe indirimbo iri ku mwanya 9 mu ndirimbo zakunzwe cyane kuruta izindi mwaka wa 2023. Ku mwanya 9 tusanga indirimbo y'umuhanzi Daniel none indirimbo yasohotse ku itariki 3 z'ukwezi kwa 10. Indirimbo irebwa n'abarenga miliyoni 2 n'abantu basaga 1,409 n'abantu 325. Indirimbo yakozwe na producer Prince Kiss. Ndazitwikeze ku mwanya wa 8 mu ndirimbo zakunzwe cyane muri 2023. Aho tugeze iri ku mwanya 8 turasanga indirimbo y'umuhanzi Calvin Band afatanije na Kenny Solo. Indirimbo yasohotse ku itariki 13 z'ukwezi kwa 9 mwaka wa 2023. Indirimbo irebwa n'abarenga miliyoni 2,431. Indirimbo yazamuye imitima benshi dore ko Calvin Band yaretse indirimbo zirimo Fina ndetse na TikTok zasohotse mwaka ubanjirije. Uyu muhanzi akomeza kuzamura izina rye ku ndirimbo Mama Road yakunzwe n'abatari bacyenda. Twikeze ku mwanya wa 7. Ikibazo cyane loki sana abikora yoro. Indirimbo iri ku mwanya 7 icyo yamenye ni indirimbo y'abanzi babiri bakoranye n'ahoze ari boss wabo mu ntangiriro zabo. Ndavuga Kenny Solo na John Kigenza. Indirimbo yiswe yaraje asutse ku itariki 8 z'ukwezi kwa 8. Indirimbo yitwa Igitangaza iri kuri album y'umuhanzi John Kigenza. Ni album yise yaraje aherutse gushyira hanze. Ndazitwikeze ku mwanya 6 ndacyari Journalist Gibbs. Ku mwanya 6 indirimbo icyo nayivugaho ni umuhanzi utwa Daniel none yari umaze kugarura imitima ya benshi nyuma yo gukorana indirimbo yakunzwe yiswe na Sara. Ariko nanone iyi kuri ku mwanya 3 indirimbo yitwa My Type. Indirimbo yakozwe na producer Prince Kiss ku itariki 2 z'ukwezi kwa 6 umwaka ushize. Indirimbo irebwa na miliyoni 3,509 n'abandi bantu barengaho. Cyeka ari izindi ndirimbo 5 zakunzwe cyane umwaka ushize. Ese cyeka iri buze ku mwanya wa mbere ari igihe wowe cyo usabwa nukuma ukankurikirana 5 kuri 5. Nitwa Journalist Gibbs. Ndazitwikeze ku mwanya 5. Aha nanone tugarutse ku muhanzi Daniel none indirimbo usanga ku mwanya 5. Indirimbo yatumye abantu benshi bari bakumbuye Daniel none bongera kumwumva mu ijwi rye ry'umwimerere ndetse no mu njyana ye bari bakumbuye ari benshi. Ni indirimbo yiswe na Sara afatanijemo na Ariel Wese umwe mu bahanzi bari bakunzwe n'imbaga nyamwinshi. Ni indirimbo yatumye uyu Daniel none yongera kugarura imitima ya benshi dore ko byaramufashije kuba yaronka album ye mu kwezi kwa 12. Ni album yise Iminsi Myinshi. Ndazitwikeze ku mwanya wa 4. Kumanya kandi turasanga indirimbo y'umuhanzi wakunzwe n'abatari bake yitwa Chris Izindi mwaka ushize bitewe nuko yasohoraga hit after hit. Indirimbo ikaza ifite umwimerere utandukanye n'uwindi. Indirimbo y'umuhanzi Chris Izindi boyise Eden naye akaba ari indirimbo yakozwe na producer Element. Akaba ari indirimbo Chris Izindi yasohoye ya mbere mu mwaka wa 2023 mbere yuko asohora indirimbo zabaye hit zirimo Lala n'izindi nyinshi zitandukanye. Kumenya gato usibye ko indirimbo yazamuye izina ry'uyu muhanzi gusa ryakomeje no kuzamura ibendera ry'u Rwanda rikomeza kuzamurwa mu ntara zitandukanye ndetse no mu bihugu bigiye bitandukanye. Indirimbo y'umuhanzi iwacu Bruce Melody yatangiye yitwa Funga Macho gusa baza kuyongerera icyanga akora n'umuhanzi yitwa Shaggy w'icyamamare kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Indirimbo yitwa When She's Around at number 3 mu ndirimbo zakunzwe cyane mwaka ushize. Ndaje turebe indirimbo ebyiri zasoje umwaka ziyoboye izindi. Ku mwanya 2 mu ndirimbo zakunzwe cyane umwaka ushize ni indirimbo y'umuhanzi Shafi na Chris Izindi. Indirimbo yiswe Bana yasohotse gato mbere y'umunsi yuko indirimbo Funga Macho ijya hanze ya Bruce Melody ndetse na Shaggy. Indirimbo zakomeje guhangana ku mbuga nkoranyambaga gusa indirimbo imaze kurebwa na miliyoni zirenga 5 urubuga rwa YouTube. Ni indirimbo yakomeje kuzamura izina ry'abahanzi bombi by'umwihariko Shafi utareretse gushyira hanze indirimbo. Ndaje turebe indirimbo yasoje umwaka yoboye izindi mu ndirimbo zakunzwe cyane muri 2023 hose. Mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo utemera ukwava ariko aba yemera ko uzi kwiruka. Niba utemera iyi ndirimbo ariko uzi ko yakunzwe cyane mu gihugu kuva mu kwezi kwa 5 ku itariki 27 ubwo yasohokaga. Indirimbo y'umuhanzi Loskana featuring Element ndetse na Bruce Melody. Indirimbo ikaba imaze kurebwa na miliyoni zirenga 11 kuri YouTube gusa. Reka nkubwire ngo ntabwo indirimbo zose zakunzwe mu mwaka zabasha kuza mu ndirimbo 10 gusa mba nagiye mbasha kubakusanyiriza by'umwihariko nifashishije indirimbo zarebwe cyane kuri za YouTube n'izindi mbuga zitandukanye. Kwibutsa ko ufite uburenganzira kumbwira icyo wifuza ko nzakugezaho mu kiganiro cy'ubutaha ubinyujije muri comment. Wikwikanda subscribe n'utayikanda like share comment byanyu ni ingenzi. Nitwa Journalist Gibbs hamwe n'Imana komeza namwe. Hasta la vista. Ciao ciao.